Kasang Kentai Catholic Sub-District Maukus Iem ke Bahab Hapari Soara Klayo Ban Rakhe Pendan Burong Ya Umau Mer Ba Arfan Snem Ka Jubili Rupa Ha Ka Arfnai Terik Urisau Arajar Pulai Hasein Peter and Paul Catholic Maukus Iem Ha Ka Nekasngi Reverend Father Marius Thongni Ilalong Kumukongsan Ha Ka Mas Baku Ha Ka Paul Shipo Baji Menstem Bat Ha Ka Paul Shibaji Steng Jan Miet Kaladon Ka Jingmani Sakramen Bat Hadien Ka Jingmani Sakramen Bursa Ka Program Le Kemen Kaseng kamla klam dakan mau burom ya kitu kinoelam kibaningkong kibla shimti ka kam man penya syaplang ya kaseng kidon kibla khlatno haswa ma kidon ru kibrang don hadu kat menta kaseng kalayo ban ai ya ki momentus ki kusnam syaki bahiyeng hasam jong kitu kibla khlatno kadak kajing kan mau i batkan mau burom kerpang ya ki kajing trei barat ba kajong ki haki por ki ba mensyua ka penlong ya kaseng kan thai Catholic Sub-District Maukus Iem ka bahap pari sora bakanyai long bajai iem kumni kumbakalong mentah. Ni kod ya I bahayang tu ikong mat matret kan lawan sindi bahayang tu I. Bat namo sma ikong nomalin nong rum. Ngat yan siman. Ni kod ya I kolektif tu ikong Cecilia jedak sok let ikan mau I ni dah. Jik asok. Ni kod nakanyang tu ikong bensi kat siye nong dalam dongka. Second day Nami na balong ino, bagin ay kajing takdi nakabantay ko siya. Nakabantay ikaw man sinyan, munjo. Ngikit bokit yang pinang ino doon sa suslan jubilee siya mo kanuan. Blesibon ya barwa nakoy sa benta ka bakut. Kalalong kasni ka ba isyong kun ba ipu iping bah namar da ka jingye shim mentalang ki paralong kmiye kum ka drama ka jingruai barengkan ke jingshan hakan kasni la yo ru ke jingkren ba pher kun thup ru na usumbul kongsan ba titas tarwat khain barengkan na kongsan ba balajit ku par sendrem Bat hasua ban penkut no ya ka program keladon ke kentian ai kublai bat kerkukudo ya kitu baro ki belawan ban shimenta ha kan kasni da I kong little da renja ibalong isketri jong ka sengkenthai Catholic Sub-District Maukus Iem bat hadien keladon pat ke jingpen hiar ya kalama jong ka sengkenthai Catholic Sub-District Maukus Iem da ukongsan ba balajiet ku pa sendrem harengkat ke jinlang sumbul kongsan ba titos tarwal khan bat kipai ublai ka Sub-District Maukus Iem Hadin kani kadiruay bangilayo nakabalang sinong Maukus Iem. Inyo ya kadikran ng God na ibabudan nongan. Bat hadin kata minsayo ya gospel dance nakabalang sinong side open. Kami berabor kilong kithit jong dimso. Mjudon manu hayaw hahat bade kithit. Mo kilong mo fu kimjuan de kithit di wan kimjuan de ya kithit jong dimso nyam tra hayaw. Berabor kiwan de yung so nyam tra hayaw. Te uthiet kim jude la lo rai manu ba penbang manu pentiang manu penhe manu pensan yang tu so de kithiet ki batre sito rai kini kithiet barabor kim ju habyo burong de kithiet barabor kim ju habyo burong uso ba bang de uso namu pu rai ki jite sitom juga de kithiet ki perlong yang uso ba penbang bukan siang. Tapi kilong kemiru akan kesengi nga kuat padong ipi nga kuat padai kaburong ka bakraw. Mo dena
Dai na phi ba ngiyo kesok ke batiang ha kasinong gathau dai na phi ngiyo kesok ke batiang ha ka imlang ka salang dai na phi ngiyo kesok ke batiang ha po jong ka balang ki jing trai sitong jong phi ki long sisa kumba ni pet ya te jing tho ang te kan ro au ka do nut jong ka bi ka te ka school jong na pidi de sisa ka do nut ha ka balang pidi ka do nut ha ka imlang ka salang pidi ka do nut ru ha ka ri ka jai riu Pada kani kapwa ngapat no yang gospel dance na sentence na kabalang sinong sa isopen kinso pahaban wan no sakmat ban aya kadita gospel dance Macam kita kesenjuk kikentai Katolik, Shalom Archdiocese, dah kecingnya tenrong dan jompi barok, katrai kilong kini kita kam, kiju ai kecingnya rap Hashem, dah kapisa, lani dah kitiar kita, lani dah kijan kita, habadan kanu kecing jaga berfungsi, kum hakabap lu ye, ne kecing syap penjat no, hakibor kamariam, kum yakani kacat. Jeng yarap hangi apa restoraru gila de yagatar. Kacing Krishna yakien jong kilong kme kibadok man laus nem dagi zones. Ijupan longya ki healthcare program daga bahaya ki awareness. Shapang kasai crime kumjoro ka free medical checkup. Kacing Asyam benta jong kilong kme haki program penek pensa ya kamariam. Kacing Asyam benta jong kilong kme baro hakapan penklan ya kijin duai di da kijing ai jing kai kot niam ye kikena patru hakapan shna ye kiyeng mane. Kawai na kita kadai kacing tay ya kayeng mane ha mau step di pastoral visit but ki jinglet jingo ya ki konswet kabab kham kodor na preng kini baro kadai ka jingdan jong ka sinjuk ki kintai ya ka school mate na ni evening school kane ka school ka ai jing hikai ba jing yarap ya misayo ano ya ka jingkren na president jong ka sinjuk ki kintai Catholic Suntri dari kintai ka belaya but nasno tanat banket ya kani kakam person tri kum ka presiden namar bale ngayo isi sang ya phi kilang kumiwi hadu kan ne ngayo iya kajing kra ba jong phi saka ai pat tangan kren nasno kum bangamnang siban kren kasora kam desyo ka badang sa kanlo kasora ka bala tiw irat sa prang ka bala midut irim kraw hakabalang Syaga nuga betah. Kakan thai ka basta katay la kayin, kakan thai ka basta katay la kikon, kakan thai ka basta ka ai dik start bat yarap pa kikon. Te ka ta ka dista jong hi hin thai ngamla ban nyom. Ban ngamla hi ban nyotang kalau berjerong kata-kata. Henry, kakan thai ka basta ka ai buat ya pakon.
kuliah gigi ya kini kopi gigi jadi kuliah ngasih balang orang pani orang ba dari ubakat arbon Henry ubadat duna kabut tei kini emeli dong yang bisi dong itu kisno kaji tak kaam ukat arbon orang ba udah ukat arbon Henry ukam duna kabut tapi kita kalau pendek tinggal kaji tak di mana macam ai kata kaji start but ai buat japi kalau tu Henry long kami berin dan long kami ai ni ya bakun pada long kami ai kata kaji start ya pi ai kata kabut kabor ya ba ulong ba kun ba mi sabar ubar yam ya kaburam ya lado kle hado kejat kiwe kibriu kin om nyau ben ya utang ubakat kami na yen kalapan kubbo denia lada ubaki kun umi na yen daga jingjau mensim daga jing ketang daga jingjau man ya ba ukulan hanti ya ba uduk buat assembly kembang badan kini kira ba dai kulang kami hai kai mga ai jing kai pi tu ai baran sim yulong pa ba un scam lada umi na yen iba si kentien akan tien kendiak na perkat ayungan keren rei nga perkat dang lasyong la perkat nga perkat ikitu kinong tre kibla tre aku san sinem menjua de maki kibla bot ikan uksa joka maria de hang tu uji su hilahi kai ngi bangin ko ngo ikamon ka jong u bat kumjuru ka maria hakatu ka jing ai kublei angel kala pendem yaladi bat kala ko ngo ikamon ka jong ublei de kadai ngaru ngasngau bangi kilong kemi ki khamdam kitu kibla tre hadu kipor ki ba menjua kajing jenjang ngakharai kamdai ka basuk ko mentamo kajing ka bakimat naman na ko kisnong sakaway ki haplet jongkan di sub district na do lang tay na kut madan mau mulu mau kisim bat kumta teter tinray kilabut ya kanuksa jong maria bat kilako ngo ya kaman ka jong uble Baro kilong kami jong dari ke sub district wakila kerja yang ni mau mer warsan jong ke jingdap ke jong ki ya ke arsan senam ni sungtu ba kajian nanti ke jong ki lah banyak sibun ki jinge hakaba kinong seng kidon ki badang don kidon ki balalai no henry sungtu ba kani ke kamdei ke kam berteh, negeri ke kam ke jomble, but hidai tang ban shu ayu, ya uble, bawa terkuiti, hagini ki arsan senam, kumbak tian kaong, ngan ayu,
yoble dah kamen sim jonga baru. Ngap ika jingkren jong ikong marbanyang belum presiden jong kesun. Setenat bah ila ai sigun ke jingkren pakam tam ke jingkai ni politician. Bat ngasukwa ban penkelmau jingkren jong ikawe. Keba day ban kren bayong ba mentang ila bun di single mother. Nengah perhat pat ikam kren di triple ada. Ikam kren pat di kepa di bubun keme bo. Di bubun kun. Kren tang di single mother. Mereka ni ketika juk keba kilong keme. Tidon ha kataka por kaya kabangi kenduk sigun kijinga. Bagi juga keren dulu. Ya katakan empowerment. Ya kilong kumi. Mo, yang beriban aibor syuk ya kilong kumi. Sutenat mentang ba kadon ke jindawa ke bapor ba omdei tang haki khayeng hasem omdei tang ba hakasnong ke thau omdei tang hakabala ba kilong kumi gijungi kila yami syakmat ba diakit ya kelengkuar ke bakia nak benda ke imlang kesalah tenre habangil aipat yang ka bor hati liwat ka sarkar India dangsien ka lapas ya ketu bil hakaba kinrisep hadu life to life percent ya ki kilong kemi badia syem benta hak politics bat hak jingkan ke jonga hangni hak state assembly kilong kemi kijungi kinpoi kumbaar pungun Ibanele nak resepsi, kentai ke pesta, kentai jalan ke jong kaya. Ngidon kam sisa, bah ini kisni kilong kemi kijungi, bakundo, bakentai ki yang kisam, namar ngili isya ke jingyat, jong ke akor ke buruk. Bat ngajupren lu barabor ikani, hapa ngayo, kung kini kilak ikabu, hakung kini program. Kamtam yang ini, kibang ikam melodi bagi dia susah. Kadap mentas ni. Hendai kum ki para banget. Kaniam kejongi. Nakum no kelapoi di hajar senam. Tapi baklah di hajar senam cukai kundoin no. Tambah hangni dang datang arusan senam. Kapan sopalah hajar senam kelayat. Barhabangi pai hakin diga thani rikhasi gajongi ini perkhadru balai kanega kabalang karoi hadu kini gisngi kiya menta kajuk kahamsuk kahamsting yengi ngilaban lejalap ya khtin jublai hajan balla kijaka kamdan kando penuwajin penuwat Tamaharaju paporo kimi sakine ki jikpen shoy jong kane ka juk hakaba le se manne ka to skit ngilayoi ka jikpen shoy ka dalang marka par ka jingsuk ke jongi teki ka ba wa ban shoy kan hangne bahaki to ki por ki bladap por men shwa Apor bagi tiga apostel ke jongi bon neki kisah penyap wala kata kim salia kialap penjaga ketin jumlai kaptu ka jenjal saman shwale kim don kita ki an ki kanon dong usiem le kata ki lebet menta pada ka perthai kelas sub yang ni banyalap yang ketin jumlai hendrai hagajo por habagi don ki digi jikpen shoy kasong hangi kum kilomba kamtam mapi kilom kembe Kita dulu kerja boleh nak aku tajam fikir nakom macam masuk yang boleh tajam ya kalau nak pelak ini ban pelong ya kan ini program tak harus lebih kasih ke bangsa ke long sisa ke
ba min ong ba kala ba jok wala teng ni dan bikin dona hamne hampai rai bat ni kermen mo nang di mat nang la telun ya kan kan kebabian ban kampan ibu ipian susu ya kan ni kebangi long peta kamu pala So baban yang langkat Jangan ada tak tiga macam ni lah ban pendap ya kan terblesi buan MLA buan buram jongi na ban takapor ka jong pi lasyong slam ha ban ni ku blesi buan oble nang kerpu kedua pi yang kasam jopi kam jopi MDC ro kumjo lale stam ibala ya rap yang ya buan ki yang blesi buan ba ngi do depan ta jopi nang koi nang kia yang kasam jopi blesi buan nam ta jopi ba ro ki bala ya rap yang